Juventude Lorico Ações Forçadas em Qatar, 12 de novembro, acontece continuação Rússia acontecimento e a Ronu recém-rito fulan outubro, tem a reunida a tossia ser recém-ida e a igreja Motael. Hasoro comemoração Lorong Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, Associação Geração Fong, 12 de novembro, organiza calan reflexão hamutu com Juventude Sira, família saudoso Sebastião Gomes e a Motael Dili. E a calan reflexão Juventude Lorico Asuvain Balong Fosirene Sassin Katak, Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, no dar continuação esse acontecimento e a Lorong Ruanulu recém-rito fulang outubro, tinang riung ida tusiasian recém-ida calan. Tune ami habe helamutu ke igreja Motel, momento calane, bastiamos ami tur hamutu himel café. Kami him kafe, depois tem matuda. Matuda be kami sudah hui matuda main. Kami tuda main, kami sudah bokalan dida. Wahai kotu malu konser sai mai. Sai tu mai be kotu thare. Hui be matuda ni dan sua. Lebe kami mas be konser ke pertama afoi cune, tambah subar lebe squad hum. Afoi subar squad hum. Afoi cune subar mas be lahir tadi dah. Mas konser ke dia kau be mesin orang, em ko salai. Halai saya ami honia be ormatang nih. Orbitnya halai dulu mas bangun ya be. Pandi menormatoi. Amna tul masai barata. Hau bastiam kolega badi para orang hilatera. Ambo barata ni mai. Amra ramai tuh ya be. Foi tuh hormata bapak nih hapsi tunggu aja tu bai tiru. Tiru be hamus be konseng suara bapak nih. Bastiam suara bapak nih bapak siap suara bastiam buntung. Amna intulu maksai tama ikus hau Marcos Barak be lakon tenane ko Sebastian amna intulu husina ba mai si emaniane ida mata tena ida be Afonso amai hena hanu inde be kolega balu mak be sau se be tasibung mai afinal papa falung kila tia be lipalarang antau konsegi tene mawali Sebastian tebe munu ida emane lo sukila tiru munu kene fate i hausi lori be zako bara kire be agora mori sele Australia ni kabusu halai la bele kala antam Sebastião munu na udara ni hodi afutinya setama hebe moru no bana condição Sebastião ni inang niamane sanai tambaniwan sinarua niwan entrega auto na barai dane laihatan emai dato atau hari sinarua tambah niwang ne baona uang idade hoi dane maka sebele colegas se governo kibito para tu bele suporta ni ina honiaman to isne kotu amni agradece ba ini. Presidente interino Comitê 12 de novembro, Felipe Rodrigues Ateten, Juventude Timor-Leste na unidade, onde hasoro situação difícil, forma queda se a tempo ocupação Indonésia. Valores da Juventude Resistência passado, mas ele hamutu, ansão irmão meu até tanah kata, salah saya kereta lah saya motor lah saya, am lawan ini mas espiritu dia bea, duda am telah hamutu ne, kolabora hamutu ne, sentibat dia kliu. Tempo de agora, né? Tempo de agora é boa tudo, telemóvel, carreta, motor, mas se está correndo a mão, susar ali, fala tempo. E a reflexão calang Juventude 12 de novembro, loquemos filme Badakida, onde fossai com o acontecimento 12 de novembro, Massacre Santa Cruz. Abrão Amral, Denis de Melo, Yemen.